أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين. باب فضل السواك وخصال الفطرة. تابعون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتكليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. متفق عليه. الاستحداد حلق العانة، وهو حلق الشعر الذي حول الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه تراتسوية هجرية بكلي أمناني أن بناني أن ورو شهر المحرم نيني هجرية سانكالو فولو بيسونيو مغاني كونونتوناي. ميلادي نصارو كجاتي بافلاني مغاني ناني سانكالو ولون فلانا بيسونيو بيساباناي. أمبي داودا بوغو مسجد الرجاغو أمبو كونو درسو بإمامنا النووي رحمه الله أكا كتابو كونو رياض الصالحين. بندمي ناكو باب فضل السواك وقصال الفطرة. ناكو نيني بندا يفاسمانتيا من بجسلا ani hadamade alay hadamade ni dan cogo nyuma ni la hala nyuma mununda kulu fana fo bonda inkono bonda yi anye deresu do tema kono bi deresu hadisa min kala nan kambe na kuma ke o hadisa ka ko sarahu mbe hakito nyini jama fe hakito nyini jama fe anya fo cogo mi ambe wakati minna wakati do samiya wakati do asanjuko kacha hari bi era tumban kono anka sallu faranyonka la halaw koso sirawu jibu la kosobe antumba fe ka sallu faranyonka ambe jate mina ke fana mo do wero fana be bo fo yoro jaw fana kana dresu fana no fe o kulu kato ko ulu fana sagite o ma fen soro o ko fula de bake ka nyogon soranna munum be misiri koro ka jamu ke ulu kala fa takana sagila ambo laje bo munum be fana be bo yoro jafana kana dresu kama kulu fana sagite o ro fula de bake kan sama ko inna kosobe o degu banka kosobe donc bi tambe komi mugo do bora yoro jakana o dow nana nyusagi bo amba fe ka hadisa kelen kala wala sani an ka sallu wate ka se ka dersu da wala wa nabi hurairah radiyallahu anhu anni nabi sallallahu alaihi wasallam kadi samina bi hurairah ma alaka je ka wa ma kun nabi nyuma laka tanuna kisibaka qala al fitratu qamus aw qamusu min al fitrati ko ciren ko dancogo Allah ya hada madenda dancogo nyuman munun na nka ko duru do ube duru be ulube hada madenka dancogo nyuma wula o duru yi o ye jumaye alqitanu afolo bolo kolili ka shiginege koro dancogo nyuma do ni Allah ya hada madenna da ambe no fere latige sarahula ni foloye fulanna wali istihdadu
ani si min bɛ bɔ ɲɛfɛla kɛrɛfɛlaw la maana n'u b'a fɔ barakɔrɔsi k'o fana di cogo de don ni hadamaden dan cogo ɲuman dɔ de don ni Ala ye hadamaden da kan nin ye filanan ye sabanan wa taqlimu al-azafir wa taqlimu al-ajfar ani k'i sɔnniw tigɛ dan cogo ɲuman don ni Ala ye hadamaden da kan o ye naaninan ye o ye sabanan ye naaninan o netiful ibiti ani min ye kamankɔrɔsiw k'olu fana bɔgɔti n'u olu cayara k'olu fana bɔ min ye kamankɔrɔsiw ye nin ye naaninan ye duurunan wa qasu saaribi ani min ye i nunkɔrɔsi k'olu fana kɔfɛ k'u tigɛ nin ye duuru ye muntafaqu alayhi hadisa Bukhari Muslim bɛnna la al-istihdadu halqul anati istihdadu kɔrɔ ye mun ye n'a bɛ hadisa kɔnɔ o ye de barakɔrɔsi dilen wa huwa halqu sha'ri alladhi hawla al-faraz o ye siw de siw minnu bɛ bɔ hadamaden ka lawura kɛrɛfɛlaw la sarahu nan don n'aw se minnu ka sarahu la ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث قصال الفطرة أقول من والله البغي كو أي حديثا منون نانا هذا مدن كدان چغنيمو كو أيوفو في باب فضل السواك وقصال الفطرة بوندا كنو بوندا منا دا جسلي فسمانتيا فو أني هذا مدن على هذا مدن دان چغنيمو منونكا والفطرة هي أن التي فطر الخلق على استحسانه فطرة كريمونية ni ala ye hadamaden da fɛn minnu cɛ ka ɲa ɲɛ kɔrɔ fɛn minnu ka ɲa ɲɛ kɔrɔ u b'a fɔ o de ma fitira wa annaha min al-khayri hadamaden ɲɛ kɔrɔ fɛn minnu ka ni hadamaden ɲɛ kɔrɔ ni hadamaden b'o jate mina ko ninnu ye hɛraw de fitira kure o de والمراد بذلك الفطرة السليمة من نيكو هذا مدين دان چوغو نيما هذا مدين مي ni hakili kisilen dan cogo nyuman kisilen be hada madem min nade o de kodo lianna al fitra al munharifa la ibrata bihi parce que munun dan cogo nu jengelen do kabo chinyama ani nyuma uma jatete ulu tigu kakwa anka jate nan ko hada madem dan cogo nyuma be munun kanyi anye koro abe munun jate mina hera ye o yene hada munun be hada maden dan cogo nyuma cogo la mogo jengenon ka kote mogo jengenon lu ka kote parce que mogo jengenon fingo fenye ni akanyi mogo nyuma unye koro o ye fenjugu de ale nye koro min kanyi mogo jengene nye koro o fana fenjugu de mogo nyuma unye koro an kante mogo jengenon nka hakilina uma an kambe hakilina nyuma tigudema li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam munan ko hakilina nyuma tigu munun ka hakilina jengenente nabi nyuma ka kuma ko so ala ka taruna kishibaka kullu mawludi yuladu ala fitrati kidon ko denwo dembe abe wolo dan cogo nyuma lay dan cogo nyuma la hala nyuma munun dia hada madenye adamaden ye koronu kanyi hera wudo denwo de be wolo ala bi wolo ibe wolo domi o dan cogo nyuma kadiye ibusukun kono fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani denwo de be wolo abe wolo hadamaden dan cogo nyuma kanuni de kama o de ba busukun kono mais abange baga fula ulu de ba ke yahudiya ube wulu de ba ke nasara ube wulu de ba ke majusiya denwo de be wala be bolo dan cogo nyuma de ka na ye kera yahudiya ube ye yahudina hakilanta la monde bo olla sama bange baga fula de be ke sababu ye ko do ala ube na kera nasara ube denye nasara hakilinata
bange baga fulade nodo kala mo chokola ube ni denkera majusiyai ube ayi majusi hakilinata di bange baga fula kala monde beke sababu ko shama sino ale koni be wolo kajigi dan chogo nyuma de kala bala wolo odeka wa zakara mina hadith abi hurairah radhiyallahu anhu imam an-nawawi ayi abu hurairah ka hadisa fala ka je kabwama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kunna binyuma alaka taruna kishibaka qala al-fitratu qamusu ko hadamade dan cogo nyuma munun kadi hadamade nye ko durudo aw o fi lafji qamsu min al-fitrat anana hadisa fo cogo dola ko durube ulube jate hadamade dan cogo nyuma munun kadi hadamade nye ulube jato de la ko duru fala lafji al-awwal yakunu al-mana anna al-fitratan hadhihi al-qamsatu bon hadisa fo chogo folo niyo deta la nyini beke hada maden dara dan chogo nyuma munun kanu kadaye ni ndurun de ronde do oye hadisa fo chogo folo wala sani minni hadisa fo chogo fulanata yakunu al-mana anna hada al-qamsa min al-fitrat hadisa kamana beke ninko duru min fule ka fo abu hurata ka hadisa la hadamade alay hadamaden da dan cogo nyuma munun kanyi anya koro ninko duru bu ula kuma cogo fulana wa hunaka ashiya ukhran khayruha min alfitra donc wiba soro fenwure beun ulu fanay hadamaden dan cogo nyuma ukadi hadamadenye minte ninduruye hari safo cogo fulana be nindeira wa haja lafju aqrabu ila alwaqi bon ninfo cogo fulana min fulane nye ode ni kene mimbe kenenka ode ni obe nyugonta ode ni okasuru parce que mimbe kenenka dan cogo nyuma duru min fule ka fonni nye hada maden dara dan cogo nyuma munuka ni duru dronte parce que ben hadisa riwaye dola minye bombosi bilali ulube fo akono utenni kono donc fo cogo fulana min fule ni nye ode ni mimbe keneka ode ni okasuru فيكون أقرب لأن الخمسة التي ذكرت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يوجد من الفترة غيرها parce que duru min fule ka fa abu hurata ka hadisayna ko wero be soroye ko wero be munu ni ciden ko lu fane hada maden dan cugo nyuma bu kanu min ten nonu ni فيكون الأقرب أن اللفظ الحديث خمس من الفترة wala minni sawabaka suru harisaka kuma bekede ko duru be ulube hada maden ka dan cogo nyuma wula amma ala lafzi al-awwal al-hasr minni harisa fo cogo folinta oye ewa fitrai dan cogo nyuma oyo o koro ko be fara nyogon ka duru inde kono o be da duru inde la faqad yuradu bi jalika al-fitratun tammata bon hadisa ni ya ta kuma foloinna ibe se ka ke fana ka fo hada maden dan cogo nyuma munun ni alay ada maden dauka u dafale nya jumae minun timelendo kateme ubeka duru indero fonni ya ke wede wa amal ughra fatakunu min al-fitrati allati hiya min mukammilat al-fitra donc ola hada maden dan cogo nyuma to munun beka ulo beke sisa ubenni dan cogo dafade ku timme donc ni mugo minya ta hasirunka il faut ni ya tawsiri ka ken nin chogola donc la ko awwala al-qitam dan chogo nyuma duru min fora nin kono folo ya jumay nege koroshigi alladhi yusamma inda an-nas taharatan donc mugo ba wele ko seneya ulu fe arabu ba wele ko taharata seneya manan nege koroshigi bolokoli uba wele ko tahara wa huwa lirijali wan nisaa minye nege koroshigi abe cheuka abe musoka muso be shigi nege koro che be shigi nege koro amma irijalun faqitanuhum wajibu me cheuka nege koroshigi cheuka bolokoli waye wajibi de
ceta ye wajibi de wa amma nisa'u faqitanuhunna sunnatu min muso kan nege koro sigi o ye sunna de muso ta kanu ne do sunna de do wajibi te me ceta ye wajibi muso ta ye sunna ye wa laysa bi wajibi me jakwa bilente wajibi bilente muso ta ye وذلك أن الرجل إذا لم يقتن وبغيت الجلدة التي فوق الحفصة parce que chefule ni alema boloko ni ewa fara mimbe na be hada madenka cheya kunkolo inka aba haketo kuma una chogola iba soro bamman kan na fo chogo nyuma bala minu ten nonu nye funu akamme na tawnye mimbe hada madenka ceya kunkolo ka fara min baka na matige ka boye fa innahu yahtaqinu bihal bawlu min yep sugune o be mara kono de ceta fara min be na matige ka boye ni ye sugune ke sugune tobe to kono ka mara kono wa takunu sababa fi najasati o sugune to min be to fara yin kono e fara min na matige ni sugune min be to kono e obe kima kila sobide parce que ni sigira yoro dora be se kabo li annahu ija ahtaqana bihal bawlu ni sugune marala kuratora koro summa hasala daqtu alayha o kofe ni ewa aserela nyogo na doro abisira doro kharaja al bawl alladhi sara bainaha wa bain al hafsati donc bo sugune mimbe farai ewa ani min ye cɛya kunkolo ni ɲɔgɔn cɛ ni a bisira dɔrɔn sugunɛ in bɛ bɔ fatala wasati siyabu wa tanajasati donc i ka finiw bɛ nɔgɔ i bɛ sobe b'i sɔrɔ summa hiya aida indal kibari o kɔfɛ fulanna cɛ ta mun y'a to dɔɔni kibaw ko wajibi don a sababu fɔlɔ filɛ ni cɛ ta ma kɛ dɔrɔn ni ye sugune ke sugune tobe mara kono ni sigira yoro dola u ba bisira yoro dola sugune min ba kono be bo abi ka fini unogo abi la sobi bo afulana ewa tuguni ni koroba yara ni mugo mecce mi maboloko ama sigindege koro na koroba yara wa indama yasilu li insani ila haddi jawaz ni hada made na shera furu wakatima yakunu hunaka fasla kentiro nena wakero kiliga nanta ayu ubede kele abetu wala katare watana jasati summa dona nu nyokonje summa hiya okofe tuguni indal kibari ni koroba yara wa inda ma yasilu lisan ila haddi jawaji ani wakati min ni sera furuma yakunu hunaka musaqqatun shadidatu inda al-jimai ni faray matige ka boyla ibe degum bade soro ka fo nyogonya fana la muso ka fo nyogonya la afamuna na matige cheta na matige ma bolo ko ima siginege ko damano ba nofe folo sugune be to akono na bisira dro sugune be bo fulana ewa okofe ni korobayara ani fana ni sera furuma ni furula kafo nyogonya wakati muso kafo nyogonya wakati be de kunsoro falizalika kana min alfitrati ninde koso akera hada maden dan chogo nyumala antu qassa hajihi lijilidatu ni farani mimbe ni abe hada maden che yakun koloka fo akatike wali haja ninde koso kana kashiru min al-kuffar alana yaqtatinuna li ajali taharati wa najafati ninde koso kafiri chaman be sisa ube sigin nege koro mun koso seneya mimbala li'annahum najasu parce que kafiru fulawlu sobedende do mais bolo ko be sigin nego koro sigi yere seneya mimbala ni seneya li mimbala lakinnahum kafiru sobedende do mais kafiru fule yaqtatinuna min ajali talajjuji indal jimai ube seneya ke li ay
ولهذا كان كثير من الكفار آلنا يقتتنون مغتاما بكافر تاما بشيسا وبشيغن نجي قرو لا لأجل الطهارة والنجافة لأنهم النجاسون كافر تاما بشيسا وبي بولوكو وبشيغن نجي قرو الله نيني تكو سنيا دي أني يري سنيا دي باسكو ولو يمغو سوبلندو ولو بشيغن نجي قرو ولا نيني تسنيا لي يدي yere seneya ni seneya nyini yede parce que ulu yere sobilende do lakinnahum min qalla nyini yemunye nu be signe ga koro lakinnahum yaqtatinuna min ajali talajjudi inda al-jimai kafiru be signe ga koro de puru ka fo nyogonya wakati be damu misro ulu be signe ga koro ni ode wa adamil musaqqati ani ka fo nyogonya wakati u kana de gunso kafiru be boloko ni ninde sino kafiru tu yere boloko du te boloko ni e wa seneya ni yere seneya parce que ulu sobilendo mais munna ulu be boloko kasigi nege koro yawa damu nyini kafo nyogonya wakati la anu kana gele ya soro kafo nyogonya wakati la ulu boloko le sababu fule ninde wa mata yakunu liqital bonanye boloko li dote kafo cheta ye wajibi hada made de akanka boloko kasiginege koro wakati juma yakunu liqitanu min al-yawmi sabi fama ba'dahu denka bolokoli kasiginege koro anyuma aka dogo ku tile wolon fulanna denka tile wolon fulanna kasiginege koro ube tile wolon fulanna ko fe kata wa kullama kana fi shighari fa huwa afdalu wakati kone ni den sigiran nugo koro a den fitina lama o de kanyi a fitina lama na sigiran nugo koro o de kanyi lianna qitana sigari la yakunu fihi illa li alamu jismiyu duna alami qalbi parce que dem sen fitina fule na ale sigiran nugo koro abe fari kolo dimi de soro doro me dusukun dimi ato soro amal kibar mais ma koroba no sigiran nege koro law qattana man lahu asaru sanawati masala ni mogos anya mogos sigin nege koro mogomi asera santala misalila fa innahu yakunu fi alami qalbi wa jismi addusukumbe ewa dimi soro apari kolo be dimi soro ni mogomi sera santande ma ube kata unyona ne wo sigiran nege koro addusukumbe abe dusukumbe dimi soro abe dimi addusukun kono bolokoli nkoro farikolo be dimi soro mais demiseni ta farikolo doronde ba dimi ale te fen kala ma janko addusukun kono bolokoli na atoro mais makorobata aba toro addusukun kono farikolo be toraso summa inna numuwa al-lahmi wa nabati al-lahmi wa sur'atu al-bura'i fi shigari aksaru o kofe ni demisen fitini na sigiran nugo kura fitini lama minye ewa aka sogo ka fale teleyala ani aka ewa joli ka moti ewa joli o fana ka sumaya teleyala o kacha demiseniya de la katemeni kera makorobaye ولهذا نند قصو قال العلماء إن القتال في جمن الصغر أفضل وهو كذلك نinde koso don ke bawo ko ka demiseni siginege koro demiseni lama ko de kanyi no seminu ko abo chogo de la fana ka demiseni siginege koro demiseni lama fitin lama o de kanyi bul qayyim bo fa ka kitabu kono tuhfatun manduru bi hakamul mawlud aba foni chogo de la demiseni ni aseras e wa tile wolon fula dro atile wolon fula na dogo ko aka siginege koro na tile wolon fula na dafara akashigi nege koro ode kanye chema taye wajibiye me musoma taye fen kanunendo sunna do wajibite ni nye foloy asani fulanna ali istihdad barakurushi shi mimbe bo ewa ka laura kerefirawla ali istihdad yani halq al aanati wal aanatu hiya sarul qasinun alladhi yanbutu hawla al qubul al'anatu ya munye oye ewa shide shimi ni akagiri na be bo hada maden kan yin filau kire filaula
وهو من علامة البلوغ وشي بولي أبي بالغ يا تامن شودلا أبي تشيكا بالغ تشين موسو بي أبي بالغ يا تامن شولا parce que بالغ تامن شي تشين موسو سبب وبيجي ولا مين يبارا كروشي وبولي أبورا تشيلا وبورا موسو لا بالغ يرا نيشيرا سانتاني دورو إكرا تشيكرا موسو يبالغ يرا ni shugura sinogola ko che ishogora ko ni muso jera la waji borila ube muso ishogora ko ni che jera la waji borila ibalgu yara ni saba che ni muso be kelenya wala balgu ya tamashiru nani na be fara muso ta kana ya ka kaloboy ni muso ya ka kaloboy na be hari san kononto de la abalgu yara min alamatil bulugh fa min al fitrati an yahli al insanu haja sha'ra abe hada made dan cogo nyumala ni shi min fana be bo barakuro shi hada made kadi li'annahu idha tala fa rubbama yatalawwasu bin najasati man asfal aw min al-qubuli min asfal aw min al-qubuli parce que ni shi min fana fulen ni na janyana abe se kan nogo ni dugumala nogo munun be fe munun be doni ka dugumala abe se kan nogo ni oye ube min be bo iganye fela yere fanala ube se kan nogo wa yahsulu fi dhalika wasaqun wa khajaru no fana kera nogo be soroye ewa femminye fenyugu towye ube soroye wali annahu mudiru ewa onogo suku fana no sorolaye obi torode wa in kana ba'du an-nas misra al-bahaim yubgha li a'natan wa yajaluha تزداد وتطول نسأل الله سلامة برو شمين ko harin na ya sor hada madun dobe ube ko mi bagande ube ke mu bagande ubu kabbara kuroshi shi min be boka laura kere firawla uba toye abe jiri kata abe janya ambe Allah delala kan kishi harin na ya sor hada madun dobe nin chogola e kana ken nin chogola de danto nyuma eki tadi balmi bro semunu fule kam min fo ko da madun do ta ube ko mi baga utadi ubabila be jida be janya ndel lakkan ni der sun nyugo na ken ni hadisa ka wallahi kuma lakalite tote modo yen wole ako aletuma do ko ni madire ko sanani ale matadi wallahi billahi ayen wole telefoni la kon ninte asem nya adresu de bo $100 ayame ako ninte ko ale madelika me ko nimbe di ko sanane ale matadi muno semunu ka kuma nana ako mugo do be ubo chogo de la te do ba bila be janyade abe jiti kata ambe ala delala kan kisimbal ma wodi ato nun deru suna nyogona nafa bade bula hada madanya kono wodi ato nin kitabun nafa kabo ninye komi binte se ka preparative chaman ke wakati nunun koso sabana yeninye ube fulana de ambora fulana de la sabana salisu qassu sarib sabana nun koroshi kotike wa huwa saru nabitu fawqa saffati al-ulya wede o fana shido de minye idawolo sanfeta abe bo ode sanfe nun koroshi wa haddu saffatu kullama dara ala saffati al-ulya fa huwa saribu bo minye ewa idawolo danye munye ni shinunun daye munye idawolo kataya fo kanaya fengo fembete ubafo ninde ma da nun koroshi dawolo yode dawolo sanfeta kata akuna ya fo kana kuna ya munun ewa kori lendote shimimbe boka ode toye ko nun koroshi fahaja yuhaffu iben ni fana tige ka boye pe uba tige adini maliki ka kuma bala maliki majahabi wala maliki tafe ika dini lamuye ale ko ika kofere abena sarahu kono nyefe maliki bolo ni mugo minyadi ale tumba fo ku ka tigumina kanyangi ku kala dabu wabena nyefe sarahula donc ale be kofe ka boye لأن بغاءه يكون فيه تلوث بما خرج من الأنف من الأذى parce que ni ale fana toraye ji munun be bo ani mura munun be bo nun kono ulu fana bina dilo ale la kanogo
na janyana ثم عند الشرب أيضا يباشر شعر الملوث الماء وكف النيبمي بو ديوا نغم نو بشينا ونغو فانا بشكا دومي جين كنو فيقجره وبجين وبالانيغو وبجين لانيغو وربما يحمل ميكروبات مضرة أكتشفنا وبشكا ميكروبو دوتا نغوي ميمبالا بشكا ميكروبو دوتا ميكروبو منوبي هذا مدين تورو وبدو جين كنو يبامي وعلى كل حال من السنة لا هلكني بلا أبي سنة من السنة سنة دو أبي سنة ولا أهم شيء أنه من السنة ni hamilen do kaira doro nin koyin be sunna de kono kan nin koro shintige wa taqarrub ila Allah azza wa jalla ila hafufatahu ija hafafatahu ani bi yere gere alala ni ya tige ka boye sunna do kele fulanna abi gere alala parce que yalla ka nyamar kando ke akati den nenga niye sabanay rabiu nanina qasu al azafir min yaki soni untige yani taqlimaha ka soni ka tige ka boy wal muradu bi zalika azfarul yadayn wa rijlayn la nyine munye ni yoro la ni ko soni mana ibolo fula soni ani sien fula soni munumbala nuru fana janyana ikutige wala yanbaghi an tuqassa hatta tasila ila lahmi amanka iki ka sonin tige kojugu fokata allashe ka do sogola o manka kake li anna hada yadurru li insana parce que be hada maden toro ni yatige fo do na sogola abi toro وربما يحصل فيه قراج فندو بشكا بو على فنا من يكومي جولي وبي ابا جولي بو على وما أصبح ذلك نقولنا نغنوني أتجرنا دون سوكونو لكن نقصها قصا معتدلا من أمبالي فنا تيجي من بيتشمانشلا إتا جانيا تو أتو أبي جانيا إتا تيجي فنا فو كتا دو سوكو فنا لا إبا تيجي كاكي تشمانشي كدالا كني دونك نيني ناني ناي القامس دورنا نتف الإبتي كما نكرشون kulu fana ku bogoti ko boy ija kana fiha sharu ikaman korola nisibe fa innaha tuntaf wala tuqas ale fana abe bogoti de ita tike iba le bogoti ka boy de ite akofe ka boy wala tuhlaqu ita di fana bal tantafuha awla ika ale bogoti de wode kanyi kateme ka kofe kateme ka di لأن النتفا يجالها بالكلية parce que ni mo min besha koro katoka boti limba boyere pew ويد if usulaha hatta la tumbita fi mabad aw abaka lesrim fana be abaka lesir boyoro lesrim fana lafu sinya wore nate bo wa haja huwa amrun matlubun shar'a donc ninde nyininen do ife sharia la kaman koroshi ka bugoti donc mi nye bugurinje min fuleni nye bugurinje ni ya kala ka josala aba bugoti ni noya iba amina kelenkele ka bugoti mais don ke ba ko na tabe do tese bugoti li koro na ya soro fenwore be ni ya muala dura ba wuli ka boy ibo ke ni tese wala ni oti bolo ibe se ka leddi na bugoti li koni de kany هذه خمسة أشياء أو نونو يكو دوري القتال نجي كروشيغي الاستهداد برا كروشي ديلي قصو سارب نون كروشي تيغلي تقليم الأظافر كسونيو تيغي نتفل أباتي كبرا كروشي بوتي نندور نيني دورو يدورو من فلك فابورة هذه سكونو أما القتال فيفعل مرة واحدة وينتهي أمره من يبلو كلنا نقول كروشيغا لتا بكسيا كله ويا لبنان تبالي كسيا كله ويا لبنان وهنا
unabbihu ala masailati ibn usaymin ko ya ko alabi hada madon hakiri jigi ko dora wa hiya anna ba'da an-nas qad yuladu maqtuna mogodo be ulu be wolo ubolo koli lende be wolo o mogo be laysa lahu kulfatun tajidu li hafasati barijatan jahiratan min hin an yulada wa aleta ko gele ya woreteye wa aleta la ibasuru ni alebe wolo ibasuru minye aka ewa cheya kunkolo be kene kare pampara farashitala do be wolo o chogola wa sahadina dhalika bi ayunina ibn seminu ko lu yere yoye unyala aw har an yere fana yoye anyala fa haja la yuqtal donc mo min wolo la nin chogola o te sigi nege koro tuguni nege koro sigi werete ola bal ma nege koro sigi to ola ma baqiya shay yuqtanu min ajalihi parce que foyi matoye min betike foyi matoye nege koro sigi be ke min kama nege koro sigi te nenka mais parce que abe do bolo koni mo min ewa ngolola o chogola fo aka muru ube siso ko aka temaka ko aka siso ke ka tiso tege pen kunka ube aka muru tema kunka te ka kun saloni muriye ube siso do bofo wode ya to ye hakili jigi ke foite alela donc ni mugomi na awolola bolokole ngolola foy ngore cité ambe minke wala mal arba'ul baqiyatu bonnani min furu de fora ni nege foro sigi borala nani entora min para koroshi dele qasu sar nin koroshi tigali taqlim la zafiri so nitigali nitiful al-ibti bara koroshi bogotili fa innaha la tutraku fawqa rabayna yawma ninani ikanu toye kateme tirenya hadisa na tikola ka fotile binani ninani ko ulutige kapoy tilebinani iso ni utige tilebinani inin koroshi tige tilebinani minye ewa kaman koroshi uye uboti tilebinani bara koroshi ti لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأمته ألن تترك هذه الأشياء فوق 40 يوما parce que tide sallallahu alaihi wasallam aye ake wakati aye danshigi akam mantung ye kutile binani kana nunun toye katime tile binani ka wana na shehi muslimu kono kitabu tahara anas ibn malik ka hadith sallallahu tide ko nunun nani ako hadamade ikana nunun toye ni tile binani beteme uka falaha muddatun mahdudatu la tatajawwajuha nunun tigelin wakati la tigelen bula ukanateme oka wa hasanu ma yakunu min dabti li 40 nu semeni ko mi nkanyi puru ika ijanto tilebi nani nka kuroshi bula kanateme ka antajala laka waqtan muayyana masala taqulu awwal jum'ati min kulli shahr aqumu bi amali haja akum min bato ni tilebi nani tetemeka eyere ka jato do shigi yere wakati kere ndo shigi yere misali la eyere ka afo ka bila eyere ka kalo juma folo nebe nimbara uke kalo juma folo nebe nimbara uke bon niye ni shigi yere ye akacha tilebina ni teteme eka ibudi hata la tansa wakati kere len shigi yere ikananyina misali la kafo kalo juma folo nebe nimbara uke لأنه أحيانا ينسى الإنسان وربما يمضي 40 يوما parce que hada madem be sekanyina wakati dole be sekanyina tilebina ni beteme au 50 yawma ube wakati do bena tilebi duru be sekateme wala yajkuru ite ihaklite jigula fa idha jalita sayya muayyana wo menni yere ye fenkre lendoke bi an taqula masala أول جمعة من كل شهر أجيل هذه الأشياء نيكو إوا جمعة كالو جمعة فلو نبن نكون نبون يرلا نكون ناني نبون يرلا إن دبت الوقت أبيك كروشي بولو وقت بيك كروشي بولو أولا
walakin haja laysa bisunnati men ni kanan nin fana jate mina kon ni sunna yede ka fofo juma folo juma e wakalo kalo juma folo de ne kan nin baran nani ke kana jate mina ko sunna fana do koy sunna tede innama huwa min ajli dabtil waqti li fi'li sunna nilla nyine do ika waqti do sigi yere do sunna do kelila ajate mina wode la do nka waqti do sigi yere ye sunna do kelila me kana jate mina ka fo juma e wakalo kalo juma folo fonkan nin kon nunun ke sunna do ayde kalo a juma folo foriye de puru ka waqti do sigi yere ni sunna in kelila ikana nyina وهو ألا تتركها فوق 40 يوما ويمنيان إكنو توي نو بتمه تلبينا نكا والله الموفق الله دبان بسوابما ولا يهلق الشارب بالموشي نيسره توي ونسمينو كو أكون ننكروشي كو إتي وديني مرو يده وباللامو أتي ديني ويده حتى إن الإمام مالك رحمه الله أكفو إمامنا مالكي على كنيمة قال أرى أن يؤدب من حلق صاربه انظر التمهيد لابن عبد البر وصاره المؤتى لباجي مالكي ككما من فلنيني مؤتى مالكي كسره دوبه وبافو التمهيد لابن عبد البر كما ينباكونو أني مؤتى كسره دوبه وبافو الباجي صاره المؤتى لباجي نتارا أفنى اللجي kuma maliki ka kuma yimbo o fana kono maliki ko ni mugo minye anunkoro shi dini lamuye ko an ka ladabu mana an ka nyangi ka ladabu li annahu sawaha alqilqata parce que aya akadan togo chejuguya mugo min ni ninkoro shi na ya dini lamuye abi chejuguya de abi chejuguya maliki ko yi kadan togo chejuguya donc wali annahu khilafu sunnati aw maliki ko fana sunna sosolido fana fa sunnatu hafuhu aw taqsiruhu ako sunna munye ika ewa abe kofe ka be boy fo ewa minye ewa fo ajukuru be bange ewa dawolo fo dawolo jukuru be bange fo dawolo be bange iba tige ko chogode la ube iba kofe wode sunnay mais imamuna maliki bolo ni ya beddi ka boy ni lamu ya koy kanka ladabu ikanka goshi kalladabu o fili ibitin al afdalu natif wa kom min yebba ewa kaman kuroshiye min kanyi wala ko bogoti wa ijalatuhu bil muzili la basa biha وإن جالته بالمجيل لا باس به لا باس بها أقوم من نفن دوبي نين كلا با ولي كبوي باشي توفنا لا كما أنيا فوتشومي نو كتلما فن دوبي وبي فن دوبي إكمن كروشي نيا مولا درابا بيبوي باشي تالا يكو كالا كي ale be bogoti de mais ni fe ngore be min be shaka a wuli ka boy mini bogoti likte bashi tala iko ke illa anna al afdala natif mais min koni kani ika bogoti illa anna bada nas mais mudo be yasuqu alayhi natif jidda donc aleka abogoti o ka gela aleka kosobe mudo be kamankoro shi bogotili o ka gela bolo kosobe o ka gela ka kosobe mugo min bo chogola fala basa an yujala bil adhani wa shabihiha mugo min ben chogola na bogotili ka gele e bolo e bashi tala ni tuluma fendo be ubulu na nyogonon nu ko nuye mum wala abe wuli abe boy ibake ni tuluma fendo be ube pordi be ko nuya mu wala dura ba boy abe daga iko ke ube nyemi fo mimba abogotili noya ni nye buguru nje ni o jeso ayorola aba abogotili noya iboke bashi to ulula donc inshallah minye hadisa kasarahu to obena hadisa wuredo kono ni ala indika shara la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب رياض الصالحين
باب فضل السواك وخصال الفطرة. تابعون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان